toe whaawhelo I atu Talafola Radio Samoa I le nei tae au, usi mai al whaafonga o tala o le aso lua. E ono whaititia aso e tatala ile no fuanga mōtui I se tasi o la lai au kilani, se ia vanga nā ua whaopopo nisi o le au whainga luenga. E fitu aso le vai aso le ono o tatala ile no fuanga I o tara mōtui. Ma e o atu ile se lau tui le aso e tasi, e whaia e le tausi mai e to atasi. Sau no le pulisili o le South Seas Healthcare I tala le Herald, le malu si lao vai sola sefo, o le no fuanga mōtui o tara, na mua I whaatu e whaiai tui e tusa ma le tolu se lau tangata I le aso. Peita I o le tele o aso e lata I le whase lau tangata o lo whaiola tui, aina o le to a whātau si mai. O le masino iulai le whaapea whaato a wha o popo I le whai numero le au whai ngā luenga, peita I a fōlinga mai ua tuai. O lo olangolango ino fo ele pulisili o le Health Star Medical Center, vai whangaloa nā seri, le manatu o le mo o mio nisi tangata ngā lulue e whai atui, se I mawaisi na mapua I lato o lo ngā lulue I le taimi nei. O le uti o le au whai ngā luenga wa sauai ma le mana onga o lo mo o mia nisi tangata Pasifika e mawhaiona ngā lulue mo le whai o tui o le lautele o le atunu. O le masina fau le ua whailoa le vaenga le soifua maloloina e mai ai tole ni ngā nisi o le au whai ngā luenga ma sauni ai loa mo le awhalona lua o le nei tausanga. O le awha a wau pe ona tāpunia le la le countdown I sisifo au kilani le ana mu ona o le tele o vaenga whaato ai loa nei e tatau ona toe wha le leia. O le aso ona o le masina le nei le ana sasawa nei le afi I le fata chips o le supermarketi West City I totonu o le Morley Henderson. Ma il wha mauninga mai le ipule ana nafi e umi se taimi o le a tāpunia ai. Ona o le tele o vaenga whaato ai loa muli ane wa wha leanga ina. O le o ngā totono le masino yuni le ua fuafua a tonu e o atuai ua mai atoe whaaleleia le supermarketi. Ma e le ngata ua tele ina tufa inatu o loa a o whaamamai totono le whale o loa a o le fo iwa wa ai le awinato le au whai ngā luenga I si la le countdown e ngā lulue ai a o tapuni le whale o loa. O le mule nei o lo o moli eile li tala vau se fuluiva tausanga ia Michael Haturini ma o lo o ia te ena molianga whaasanga ia te ia. Ua whaia nei suinga wha o popo I le whainga o pei meni mono fuanga wha anofo I sea. I le taimi nei o lea e iwa se fulu aso lo tu awanoa tua I tangata sa wha anofo I sea I tatongi ai invoices. Vitai, o le usuia le malo ma tu uma I lalo I le na o le tolu se fulu aso. Ma a whai ai le tatongia o le atu ua tuloa ia I la tolo o wha amau popoina I tā lafu po o debt collectors. O le a le tau fia le malo tangata I tua oi ona o le tatongia o alato ai tā lafu. E silia ma le ono tesi ma le iwa miliona ai tā lafu wa uma aso na tu awanoa atu ia I tatau wai ona tatongi. Ma I tatono lea whai numera o le silia ma le tolu tesi ma le 5 miliona o ai tā lafu mai le tausanga tā luai. Tā uai e Hipkins, o le toe tuuma I lalo le periota e tatau ona whai ai nei pei meni o le awha a vave ai fo ona sau I tatono tupe mo nei au nanga. A o taula I lale malo I pāsese na wha anofo e sea ma lato ai tā lafu. E le o tali tonu ina fo I le so upo le National Chris Bishop, whale tali malo o lo wha o ngā ina mono fuanga wha anofo e sea. E o atu I le selau invoices o le a awina atu le Debt Collection Agency I le vai aso nei mo le urua I taimi. O le ale toi saia lima be handcuff tina maitanga o lo whaasala le to ese I taimi e whaati ngā whānau wai. E tu samsaunoanga le polesili o le vaenga o whalepui Jeremy Lightfoot o reporti e le ima mau atu na whaalawi loa I le komisino o whanau o lo sa waile le te ala whianga o le atu la fono. Ma o le suinga o le aiai o le wha o ngā leo le au whai ngā luenga e leo ina potu o lo wha whanau waiti nā nei o lo tuli whaasalanga I le to ese. E lua so eso enga walo mi ai reporti na whai el komisino o whanau. Tau la I le tina o lo sai lima I taimi o lo whaati ngā whanau po o le uma fo I ona o la I totono o whale mai. Mana whaia le le tausanga te aluai wha apele lua fes fuluiva I au kilani makalai estete. Ua sa wai masuinga o le awha sa o loto pe le saia limo tina I taime wha ati ngā whanau wai. Ma o le a muli tai lava fo'i I wha amaoninga mai fō mai. Ua wha iloa fo'i le polesili o le a mata I tu lava le au whai ngā luenga I tu uma a wā lava fo'i le saunga le mua o tangata uma. Tala muli o le tae ao. O le tae o nei whato alu ese tuaile o lo I whainga malanga sa o loto mai au kilani mō Rarotonga. O le so nafi le ana tatala I le afu sa o loto I le vao ni usila ma le atu kuki, ma o le afa atu a sa o loto umai tu e lua I le mai ai o le whama sina o sa o loto na o pasese taunu umai le atu kuki. O le ulu e whainga malanga I le so se tasi leo le lua I le tolu malanga I totono le vaiaso,
Ma o le masino iulai lea ua fuafua e ono fa'aupoopo ai faiga malanga va'alele. O le atu kuki e le'i ai fa'atasi sa latou case fa'amaonia talu ona a'afia lalolagi le koviti. Ma a fai e manu ane se case fa'amaonia se taimi o i luma o lona winga na avatu e New Zealand. Ma o saunoa tamaita'i palemia Jacinda Ardern a fai ai tupu se mea fa'apea o lona winga o le ataofia lo le sa'olotoga mo pasese fai malanga atu i New Zealand ai talia pea le sa'olotoga o pasese ho ese mai le atu kuki taunu'u i nei. O tala na o le taeao manuia lenei aso.